Kador bar shnong mau yong rim menta kasngi khat saw tarik unai lur kalit banya kendu ya ka deputy commissioner jong ka East Khasi Hills ka kong RM kurba halor ka jing penang daw yong de kibri bam tip ni ithu klem kanu ka jing bet harut surak ba jong ka shnong mau yong rim kamalawan ra jing ma yaki ki badan marjan markate ka jaka habakran syakilar pathai khubor nakaliang kirang ba shnong jaga shnong mau yong rim kila ong ba lajan kot pras na menta kajing dan ute udaw yong hagate ka jaka hendrai kat ba ki ujor shagi bor ba halor uyai sa kumju bat kila ong ru dan kapor ba uja dan pat kapor ba ubun hi bat kila ong kim tip na ka eka daw ka ba panlong kumte bat nakaliang jongki kila pentu ka disi bande AA ya ute udaw yong nakaliang jongki ki ai por khatsan sngi ka disi ban pen khoi no mardor hendrai nakaliang ka disi pat klakular ba hapo shitayo kan ne ai no yakite ki do yong ki badan hakate ka jaka la su thu ba jimdan thu do yong te ba permit sai ka sinong ka thau ni bat ya ong ru manta nakaliang ka district decision kandang pej ikoi pat ki jaka ban penong ka jaka the ni do yong ki yo kulit ban kem malang makalong menta kan ki kem de kulit yo do yong na ki kali ki bakit ili kali ki bakit ka tingyu ndai ki ban the ang ti te permit pada adon square park party wan load itu yang bangkit cewek pak jaga te jaga kelalong ka jaga tenyut kata jaga dumping ground ni ke ba nang mi nang duna te disi mintai da ong ba minta include extender in pa kibre ban assess kan no metric ton doyong dan nanti bat lor ta ting don doyong kindi in ongshan te kebai ai ka ting yu kalong minta ba nakaliak district administration kan pechu ba num don chu mono bondom kanam kinla bandi yu tu diong kat udon minta ti ka wei ka jing jong ngi ka snong bagi don do yong ba the ting kalong ko lo penjot penjulor ekipun ki benta ju kemariang ti ko mo yong ngi ba snong umba mundi ta nukong ka jakarep jakariang ka jakar sejan kilong kemi ke imjan nak ke bela sejan but bakam tang dia kalau berkidon kena ki family ki badon ki pung do kha dia bakatut kena kum do yong pung do kha nyap dan ni kinlong ritat kinum he nama dai ke kum sarang ke kum asit te kata ke ni pergi ni impress DC mene ni kran i langsung tu ba lek loy ni kaka tingi kermen ni ba inya cikmat ba kan dikejing kula ni kan urlong di Mali pemso ni habi so to district administration kadam mak jong jing angne kidam bontuli ki department ki connect ki ba long interrelated kulit tu kam ki wan the angti the ki jaga ke jong transport department makar ka hapikil ke jong property jong ka ngta sakit pilu di ba maintain ni ka highway katur so kidan kilong interconnected bontuli ki department ke DC ka haben coordinate ki ka kontak ki ngade juga ban ni keren ni ki kam de ka kam ka pingla beleng no siklimat ndai kilong ha deal ki ha ya tengko ba ki department na try kan ni ki keren ki DC menta ka long ba ila dep pen bej ba ki department bila pes karai ban deno ini de hapo stayo tengi kimil ti ba ni don ni kemen ki sistem ka 30 kan ai ka assurance ni hapat kita dia ke jing ban ni tangin semia pej di jing begimla bandat bandai kat bini kwa mi ban kir kita nak jing ban ni tekuk ba ki patki department ni hapo dinit ka action de ki ba ki department ki te kata hang asngau ba kala de ke ba ka sinong ka suhun ba isil ai ka assurance ban kimil ti gan ulong kali step niyo ya ka jubak pasutunan ba next step sistem mentala sanrus nem layai ila complain pang ni gejing phap gejing dom ni doyong hang ti pumuyong rem rei kasulong na ai rei kani step niyo e pasutunan ba isa float ni kitandes hapo shitayo tingeng scam pan nakaliang jong ka berbas nang muyong ramhi ka ipor khasan singi rei ni aso menta pan nakaliang jong i DC ilaong ba hapo shitayo
kinsa float lagi tenders nak bensa jong tiu duyong ba jom hang tiap buyong rem di nak liang jongi nginya up kalau kata inpek lagi la nem apa citiyo di kai senjam nak liang juga dor besnong inpek hadin kata ka khasan si pat ke bangi la ipor ya ka sarkar bakal lei ai kalau kini kejengit jong duyong kalong ba buon gibenta namar sati serum harum jong tu bagidom itu duyong kadan ka umba mumbi kidan pung dok ha kidan pentor ba ki jaka sajan ti kalong ka bakta sibon ya namar hapor bas jurus lab itu duyong baro ira lu catu ka jaka ka ba ki penangkam tam ya ka umba mumbi kalong asit lut ya baro Dengan sobat baka ada gajing kensting yang gadis administration bakat tas nama kamle dah mentah kasale kata kan nak pos ni nak yang jong ka dobas nong iklam song klipti nilai ki nilai sai ka bala hi na menta banweng mar kala kata pala ki nong song snong ki ba penung kam ki umba mundi nrei nak yang sarkar kamsim na simkhia hadu kani ka ba menta ki wan lai kendu biang bat kai ka ba kai ga sinjam ka pangila iport khasan singi nak yang dobas nong nyisa sim na ka wegalat pon kita pidan jintip ya kata tingim tip ya ba mentah te kalong bau duyong badan hang ti tong belak basusis lagi pulit limba ka district administration di kalong basusi kalong ba uja duyong udap yang duyong untuk cakap di kani ka senjam ka mentah ka pangikin do ya ka district administration limba EDC kalong ba once and for all di ban pun ya sendan di kanum jashu mende chu ban the hadin kani mende chu ban the lalu kani di kelas kepa nilai ruka memorandum hi ba kapo ka kasan sini dia ben hi sundan yo tu yo hari kata ngisi perhat ka dorwachnok kata sim senjam ke banle hari ka kasan sini de nak yang disi tu nilai por biang ba kin auction ya ka kin fruit ka tanda ba kin auction yo tu yo ba kawai kin sedang mentak sini de shitiau nam mentak nado mentak sini ngisi up ya kata sini de tahi Ala pun kemaru naduk men. Alas dem nyo running nyo pras ne menta sedem adi ko sedem mo pra la tang mate mau pi nak por kita udiong uja uwan daula mon banja ulah suja hi ulai kumlo wan kumlo dum tep de nang wan bundap udap hi mon uja bunda dia kam ka ba chiteng miet ka kam ka ba chiteng senyam tep ka snok dum tep em tep nim lam